Madalas daramdaman tayo po ang babasan dalaring kwento daring may kakapatid. Madalas yung dandaman mong introduction, i-introduce ding lugar da at nung makanano'y kalawot karing King Jerusalem. Madalas dandaman meta ing Betanya at inyang 3 kilometro, inyang kilometro papunta Jerusalem. At isipan ko din elamu may sadya, ban kanta mag-create yung idea yung writer, ban kanita balo tayo lawot na ning Betanya, Jerusalem. Pero tinyang malala maparasan din ng lagyo. Ing salitang Betanya, mga baldugan yung house of the afflicted. Ing pibale-baleda ring mamagkasakit. At nung lawen, may nga na malapit yamo Jerusalem. At ing Jerusalem balo tamo yung lugar na nung nuya sinubling mebya yung gino. Nung nuka rin may kakasnawan, kaya rin na ning kasakitan. So nung lawen may tay tangamanong itabala mo mga baldugan niyang ing pibale-baleda ring mamamagkasakit, malapit lamo king kasnawan at pangasubling miye. Ating kutang, among makanano tamong danasan nung daranas tamong king kasakitan at masakit, if we are experiencing affliction king kakatamong biye, makanano tamong panandaman ing kasnawaning biye. At inyan tuturo kay katamo yung ebanghelyong ngeni, ding may kakapatid. Tuturuanan da katamo, ban kanito, aranasan tamo yung kasnawan. First is we welcome Jesus. King kwento ngeni, we welcome ding apong gino king pibalya-baleda. We welcome Jesus king kakatamong biye. Uling, potang kinumbirata yung apong gino, pasa lang yan tayo king kakatamong biye. Remember, ingamanong pamangumbira, ingamanong kapampangan, ni salangi. Ne? Ing munye sala, ing mamaslag sala. So potang sinalangi nga pong ginukimbiyeta mo, itang dating maralumdum, sasala. Itang dating masakit, maging mayan. Itang dating mabayat, ne? May kakasnawan. At ito siguro, yung burinang pakilala kay katamo ni nga pong ginungin, iyapin itang kumbiran tayo pa mo. Pero yung kutang, madalas ko kumbiran tayo nga pong gino, pero iwa papansinan at mabayat pa rin. Iwa papansinan, bakit wala naman bigbayo? Papansinan kayo, dandaman mo pa rin alam, tao, kalamba ko nasusuyot, wala ang babayat pa yung biye. Kalambat ko nasusuyo, bakit pa rin mayan yung biye? Maybe because ating problema along the way. First, kinumbira tayo nga pong gino, tinggap tayo, kay buong puso tamot, pangatao. Pero nung maging mayaning sabla, at pwedeng ko ating problema. Same is true, kaya katamong gospel for today. Martha was busy waiting for the Lord. Was busy serving the Lord. At nang sinabi ni nga pong gino kaya, Martha, Martha, you're anxious of many things. At nang kayo we miss the best part na ning kakatamong biye, potang masyado tam busy. Potang masyado tam dakal gagawan. Potang masyado tamong dakalisipan at makalingas-ngas king kakatamong biye. Naman marok yung busy tamo, naman marok yung gagawan tamo, yung obra tamo, ban kanito yung kabiyayan tamo, sales At burini nga pong gino'y burini nga pong gino'y sales tamo biye, burini nga pong gino'y yung mga tamo kabiyayan, burini nga pong gino'y biye tamong mayap. Dapat nang kayo din tao gagawan desangkan, ing kabiyayan. Gagawan desangkan, ing karelang obra, ban kanito, itang kinumbirada nga pong ginuking karelang biya, area pansinan, nela-tela, makiluklukan. Kaya pinking kakatamong biya po tang masyado tamong bisya, nakatamong karalamis. At makanya ning punto ni nga pong ginukang Martha, she missed the best part of the visitation because she was anxious doing her chores for the Lord. At ngayon kayo ni Muri ning kakatang karanasan na doldo. One time ating kumeto nga yaba sa aking kitang meto nga libro na Gospel According to Peanut. At imanyalong yung meto ngayon na kilwal, magbolay. Tapos sabi na kang tatang na, tatanga na, Kenis, manyalong ka ta. Sabi ng tatang na, busy ko, gagawang ko ini kaya para kay kayo nakana. Ining gagawang kong ni para kay future mo. Kay kinatok na namang kingawang yung anak, tara na, manyalong ta na nga na. Oy mo ko paguguluan na, ining hanggang kaya ganaganang iniana para kay ka. Kinatok na namang kingawang, tatang tara na manyalong ka ta nga na. O sabi ko na kaya ka nga na, gagawang ko ini para kaya ka, lakwan mo ko, makukakyan, manyalong kay kandili mo. At kay ba't nga na ning anak kay sarili na, sana nga na potan dintang na, para ka na ako, masaya ko pa rin makyalong kan tatang ko. At ning kayo, ito mo naman yung maging problema tamo when we are busy, kimbye.
We miss even itang half na ning biyeda ring anak tamo. Pote tapansinan dalaga ng pambahing tao. Pote tapansinan aliwan na landi den nakalupanin dati. Sayang itang karelang pamandagul kasi pote mo yikit itang tuladang magbola kaya bera ka. Tuladang magmall kaya bera ka. Tuladang manyalong kim playground kaya bera ka. Potamis mo ito. Kasi you're too busy doing your job, getting your goals. Kasi para karela naman. Sayang po, tapin datang itang aldo, itang lalaan mo para karela. May wala naman yung dakalat amis mo, itang mga santing of moments, king karelang biye. Nang kayo mo rin, makalungkot po tang atin tamong gagawan, kimbe, gagawan danday lang dingaliwan tao, lalo na ngayon yung pandemya, uling mika live streaming na mika misa na, available ning misa, king media, nang kaya makatula, gagawin din daylan din tao, pareha na simba. Nang kaya, nang sabihan lang, kembali, makasimba na ako man. Kaya alakwan yung tindahan ko, kaya alakwan yung business ko, kaya alakwan din anak ko, kaya alakwan din apo ko. Nang kaya, bakit masakit pa rin yung biya at etamo mikakasnawan? Huling we don't give time to God. Nang tayo di na oras, nga pong Ginoo. Nang kaya, nang kawulagay we make time for God. Kasi, aning karakal, bibi nga pong Ginoo, kimbiya tamo, and then, ikatamo pagkay tayo tanditang oras. Pero yung gigisa ng tamo kay Facebook, gigisa ng tamo kay cellphone, gigisa ng tamo kay social media, mas dakalya pa. Compared katang oras sa Biblia, tamo king misa, ang pumpamanga di. Siguro ban kanita lalong bumulos, lalong dagul, in grasya kay tamo, we learn to make time for God. At ning kaya na naman kaulaga, we make time for our family. Kalupa na mo nitang sinabi ko nandin, anang kaulaga ito po, ang sobra tamo busy, ginuko po ta, etana yapansinan ng asawa yun, po pare nga, din kay kayong asawa. So yung nakamagta ka, kaya sobra mo ka busy, po talambingan na ka ng asawa mo, lab, ay makuha kayo, mapagal ko, tudturan na tutod na ka. Diyos ko, po targong mabigla kami sa naldo, aliwanay babawan ng asawa mo, liwanay ika. Po ta may bigla kami sa naldo, aliwanay panintunan, aliwanay ika. O kaya ning kaya alan na rugong oras kay sarili daw. Ning kaya sobrang kabisi, mamo kay sobrang kabisi na kay kayo. Ning kaya rugong malulungkot ka kay may mamo, karatang mulikwan mo ning tatabalo pa, dastan may pantatabalo pa. Ning kaya na nakalingwan na rugong pariban, manakalingwan na ng palinis sa kuko. Bakit? Anong karakalagagawan? Sometimes amo naman kaulagay, we make time for ourselves. Di lang tayong oras sa sarili tamo. Huling yung pamamaya oras sa sarili, meto niyang maragula respeto king pangatao-tao. Nang kaya nakaulagay ito, talaga gawan excuses dahil yung kabibisita mo not to attend the important part na ning kakatamong biye. At nang kaya na naman kaulagay itang we make time for self-improvement. Ken church da kalinin potang dingking malambat no ken pisamban ginukoy no bisang mag-improve. Pota sinabi mong sister turuanan da kang mamasa, iya mo malambat na ako may ken pisamban 30 years na ako, bahalo ko na ngan yan. Di wow. Bahalo mo na ngam pala. Nang kaya daigde pa yung pari, nahila pa yung magdesisyon. Nang kaya alang self-improvement, bakit mas takta mo? Kapag alang self-improvement, maranong kang mate. Ang gana ka rin. Kaya ako kay buri nga manong learned, kaya nga manong English Balang pag you are learned, ala ng space kay ka for improvement. So we make time for self-improvement. Hining banawas ng kadwa kay katamo ni nga pong Ginoo. Yapintang we make time for God, we make time for our families, we make time for ourselves, and we make time for self-improvement. And then katlo siguro yapin itang sabi ni nga pong Ginoo, tinod yang memili ni Maria. At iniya na bilako kaya. She has chosen the better part. Balayo po tang pipilinan tayo nga pong Ginoo kay katamong biye. Potang pipilinan tamo yung tuki kaya mihul making kaburyana, tuklu karetang para sana ning Diyos. Itang hanggang kabibisi mo kapag likwan mo, tebili mo. Itang hanggang maging sumbagal kaya kaban lumapit kay nga pong Ginoo, tebili mo. Datang ingaldo nung makanano yung tebili mo, bibalik kay kang mas dakal itang tebili mo. Because when we learn to choose the best part, kikatamong biya, we learn to choose Jesus, kikatamong biya, everything will fall into place. At ning kayo ito yung katatakutan daretang palinapit, kingapong ginotepasan balada, magkasakit la kapag binyeda yung oras na kimpisamban, kingapong gino. Edabalo, the more na mag-serve ka king kaparan tao, the more na mag-serve ka kingapong gino, the more darakaling dakalagrasya, the more lalong maging mayan, in kagana-gana. So makantini mo kalapit talaga yung Betanya, Karine Jerusalem. Na potang in-invite may nga pong Ginoo. You give time for God,
you give time for yourself, for your family, and for self-improvement, everything will fall into place. Amen.